sambut Menteri Rangba jong kecela Meghalaya upa Prestun Tensong upadairu Menteri ki Kampoying jong ki Pulit ulap tha ya paro arngu ki SP jong ke Shillong City berjong ke East Kasil District pan penklan syu ha ki por pahara haparo ki dong ber kisnong ki badan hapo jong ke Shillong hi pro kawi kapalong si benta pan song snga ni ki pa nong song snong halor ki kamtu kam thim ki bala jelle ha ki ni kisngi kamtam ha ki ni ki por ha ka bagi breu ki laya pun kam Haki IKA pat bala jan stang ka ayom lek kemen laong uba Prestun Tensong. Tapi ya kening la direction ya pro RSP kamu SP East Kasim payo SP jo Shillong City balak mumur ngin haban enhance ya ka policing kawe pokoi kadong kawe pokoi kasnong ko Shillong City namar menta ka pi ka jia ka tap ni namar babun tan kini na drugs kiba di drugs kiba na ki drugs ki bom salia su mensengi na men step ne menit ki bom salia dia menta ngilaya strengthen ya ka policing dengan kemen scam hadin mengilaya strengthen ini kamtam nama mentala dia tarka benai ka ba ongo ka ba ya putkap ki briu nang ta ka ba bun kini ki jingle skoba ki jingle kemen ki penkret de ni kwa ban la nu kan tikna ba ba alok sif la pi ong hayeng ne la pi ong ba na ba kan sif